سرخط خبرها. سفیر تاجیکستان با پدر هویدا واخورد. بحث نوی مخالفان و نمایندگان حکومت تاجیکستان و روسیه 400,000 نفر را به خدمت جلب می کند. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 16 مارت است. давлатшоҳ гулмаҳмадзода сафири тоҷикистон дар русия бо падари ҳувайдо тиллозода духтари 5 солаи тоҷики соли 2018 дар русия бо як бераҳмии маҳсус кушта шуд вохӯрӣ намуд. дар ин бора дафтари матбуоти сафорати тоҷикистон дар русия хабар додааст. дар ин мулоқот ҳамчунин вакили мудофеъ Шавкат Умаров низ иштирок доштааст. сафири тоҷикистон ба вакили мудофеъи хонаводаи Саидов барои анҷоми мурофиаи бобарор сипоснома тақдим кардааст. ҳангоми мулоқот ҷонибҳо натиҷаи мурофиаи додгоҳиро баррасӣ карданд ки бо қарори додгоҳ Александр Сёмин гумонбари асосӣ дар ин қазия ба 24 соли зиндон маҳкум шуд. Абдусалом Саидов падари ҳувайдо тиллозода ки дар сари гури ӯ ваъда дода буд ки то гумонбар ҳабси якумрӣ нашавад ором нахоҳад гирифт, ҳоло бо ҳукм розӣ нест. ӯ рӯзи 15 март ба радиозодӣ гуфт мехоҳад аз рӯи ҳукм шикоят барад. қатли ҳувайдои 5 сола аз қазияҳои пурсару садо дар чанд соли гузашта буд. ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи русияро такон дод ва ҷониби тоҷикистон бо ирсоли нота аз мақомоти русия таҳқиқи мунсифонаи қазияро хост. шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти русия гуфта буд ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5 солаи тоҷик дар Серпухава шакке нест, вале баҳси додгоҳӣ тақрибан 5 сол идома кард. фаъолони тоҷик аз тӯл кашидани мурофиаи додгоҳӣ борҳо нигаронӣ карда буданд. гурӯҳи 24 мегӯяд намояндаи ҳукумати тоҷикистон дар як нишасти саҳа ба аъзояш фишор овард ва сухани онҳоро бурид. бахусус замоне ки гап дар бораи зиндонӣ шудани 7 рӯзноманигор ва блогер дар тоҷикистон мерафт. мақомоти тоҷикистон расман шарҳ надоданд. як ҳамсӯҳбати мо дар созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо гуфт радду бадалиро надиданд. нишасти озодии расонаҳо рӯзи 13 ва 14 март дар Австрия гузашт. дар он ҷо коршиносону хабарнигорон ва намояндагони давлату созмонҳои сиёсӣ иштирок доштанд. бино бар наворе ки дар радиои озодӣ рӯзи 15 март дастрас шуд, намояндаи давлати тоҷикистон ба суханронии узви гурӯҳи 24 эътироз кардааст. фаъолияти ин созмон дар кишвар мамнӯъ аст. муҳаммад собири абдуқаҳор аз гурӯҳи 24 рӯзи 15 март гуфт вақте дар бораи ҳабси Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, Далери Имомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Завқибек Саидаминӣ, Улфатхонӣ Мамадшоева ва фаъолони дигари Бадахшон суҳбат мекардам, микрофон баста шуд. бо пешниҳоди намояндаи ҳукумати тоҷикистон, мақомоти тоҷикистонро дар нишаст Яҳё Валиев, котиби дуюми намояндагии кишвар дар Вена намояндагӣ дошт. мавқеи ӯ маълум нест, аммо дар навор гуфтааст узви гурӯҳи 24 аз мавзӯъ берун шуд. ин бори аввал нест ки дар нишастҳои саҳа дар Аврупо миёни намояндаҳои мухолифон ва ҳукумати тоҷикистон радду бадал сурат мегирад. қисмати дуввуми хотираҳои Абдухалил Холиқзод, мудири бемористони Ибни Сино ва аз соҳибкорони муваффақи кишвар аз чоп баромад. китоби ҳаводиси рӯзгори ман агарчи ёддошт аст, вале масъалаҳои муҳими тоҷикистонро дар 30 соли ахир дар бар мегирад. муаллиф аз рӯзҳои сахти кишвар дар солҳои 90, шебу фарозиҳои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, рукуди фарҳанг, сатҳи поини таълим, иштибоҳот дар давраи COVID-19 ва бисёр масъалаҳои дигарро баррасӣ кардааст. ҳамкорам Мулло Раҷаб Юсуфӣ бо муаллифи китоб суҳбате дошт ва пораи аз онро ҳамроҳ мебинем. خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما اوریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت داده نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟ ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنن، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره
мазҳабу истилои арабу инҳо ҳарфе пеш биёд фавран ҷабҳа мегиранд, фавран мешӯранд ки шумо зидди ислом ҳастеду, зидди араб ҳастеду, зидди дин ҳастеду, зидди мазҳаб ҳастеду инҳо. яъне маънои гапи ман ин аст ки мо тоҷикон дигар яъне ки истилои араб дар мо нест, истилои рус дар мо нест. мо тоҷик ҳастем, ҳамин аст ватани мо ҳамин ватанамона худамон бояд обод кунем. яъне мо дигар наметавонем ба умеди давлати шӯравӣ бошем ё наметавонад масалан арабпарастии моро ба ҷое расонад. мо бояд худии худ бошем, барои кишвари худамон барномаҳо созем, барномаҳои иқтисодӣ, барномаҳои иҷтимоӣ, барномаҳои сиёсӣ ва давлатамонро, кишварамонро худамон обод кунем. این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمات از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر می‌کنید برنامه مثلا در چند سال و در اساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟ این بیشتر البته بخش معرفت کنانی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت. زیاییان میتوانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. من امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چه زیاییان، چه معرفتگران، چه مکتب ها، دانشگاه ها. شکل پوره صحبت روزهای نزدیک در سامانه رادیو آزادی نشر خواهد شد. وزارت دفاع روسیه تصمیم دارد 400,000 نفر را به خدمت قراردادی جلب کند. بنا به گزارش رسانه‌ها، وزارت دفاع با ارسال یک دستور به منطقه‌ها شمار افرادی را معین کرده است که باید در حجت‌های ضروری امضا گذارند. گفته می شود مرحله نوی معرکه وسیع مقیاسی اطلاعاتی برای سفربری به ارتش همزمان با آغاز موسم دعوت بهاری از 1 اپریل شروع خواهد شد. در منطقه ورونژ دعوت مردم به کمیسریت حربی شروع شده است. با ساکنان در خانه و جای کار دعوتنامه می‌سپارند. مقامات روسیه ادعا دارند که این کار تنها برای نو کردن معلومات کمیسریت‌های حربی ورونژ صورت می‌گیرد. یک منبع نشریه ورسکا در نهادهای قدرتی ولایت ورونژ گفته است ضمن این دعوت‌ها با خواهشمندان پیشنهاد شرکت در جنگ اوکراین را می‌کنند. در همین حال سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف دیگر باره احتمال اعلان موعد دوم سفربرکنی را به ارتش رد کرد. روسیه در ماه سپتامبر سال گذشته سفربرکنی نسبی را به خدمت در ارتش اعلان کرد و وزارت دفاع این کشور آن زمان گفت طبق نقشه باید 300,000 نفر جلب شوند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخازاده همراه می‌بینیم. 16 марти соли 1957 дар шаҳри Москав дар 69 солагӣ шоири тоҷик Абулқосим Лоҳутӣ даргузашт. Ин зодаи Эрон ки ба хотири ақидаҳои сиёсиаш аз соли 1922 дар Иттиҳоди Шӯравӣ муқим мешуд, дар канори Садриддин Айнӣ асосгузори шеъри шӯравии тоҷик дониста мешавад. Барои таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ва ташкили нахустин нашрияву матбааҳо хизмат кардааст. муаллифи шеъру ғазалҳои ватандӯстона ва софи ҳукумати шӯравӣ ва муаллифи матни гимн ё суруди миллии Тоҷикистони шӯравӣ буд. барои ҳимоят аз адабиёти тоҷик дар арсаи Иттиҳоди Шӯравӣ заҳматҳо кашидааст. 16 марти соли 2017 дар Тоҷикистон кодекси одоби шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ ба иҷро даромад ки кормандони масъули ниҳодҳои давлатии санҷиширо муаззаф мекунад ба миллатгароӣ, маҳалгароӣ ва хешу таборбозӣ роҳ надиҳанд. ин кодекси иборат аз 5 боб шурӯъ аз рафтору одоб то фарҳанги суханронӣ ва муносибати шахсони мансабдорро танзим мекунад. бо ин вуҷуд танқид аз рафтору амалӣ бархи мақомдорони тоҷик кам нест ва мушкилоти мисли маҳалгароӣ ва порагирӣ аз масъалаҳои умда номбар мешавад.
16 марти соли 1957 раиси пешин ва собиқадори ҳизби социал-демократи тоҷикистон таваллуд шудааст. давоми беш аз 20 соли раҳбарӣ дар ҳизб талош кардааст мавқеи мустақилонаву мухолифи ҳизбашро ҳифз кунад. дар аксар интихоботҳои парлумонӣ иштирок карда ҳеҷ гоҳ ба узвияти парлумон қабул нашуд. аз мушкилоти сиёсии кишвар мисли интихоботи ношаффофу тақаллубкорӣ, вуҷуди зиндониҳои сиёсӣ, ҳаракат ба самти як ҳукумати худкомаву ғайридемократӣ ошкоро интиқод кардааст. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.